Dramist putešestvija. Nalazimo se kod ove prelepe crkvice u Solotuši. Inače, Solotuša je dobila ime po nekadašnjem rudniku soli koji se ovdje nalazio upravo ovdje ispod ovog brda, odnosno ove stene, još u rimsko vrijeme. A ova prelepa drvena crkvica je novijeg datuma, ali je na fantastičnom mjestu. Probat ćemo da uđemo. Tu je zvonik. Ovo je mala porta. Ovdje je senik. I tamo imamo mali most preko ovog potoka koji teče ispod nas. I preko potoka nalazi se mjesto za sedenje i uživanje. Pošto ne možemo ovdje sada da prođemo, ovaj deo ćemo snimiti neki drugi put. Uglavnom, sneg još uvijek pada. Temperatura je i dalje oko 1 stepen. Mi smo prešli otprilike skoro trećinu puta. Napredujemo polako pošto snega ima oko 20 cm i prilično je neugodno za hodanje pošto klizi pod nogama. Ima zaleđenih mjesta koja se ne vide. Evo vidite, kroz koliki sneg se kreće. Iznad crkve na sajli od ovog brda do ovog brda visi zastava. Nazire se na snimku, izbledila je od sunca i kiše. Trebalo bi je zamijeniti. A na vrh brda nalazi se krst. Ovdje sada skrećemo prema Solotuši. Evo, vidi se putokaze. Solotnik 1 sat. Vidiš, imam solotnik. 1 sat i 55 minuta. Da. Idemo dalje. Dole se nalazi i vodenica koja više nije u funkciji. Mostić je gore. Da, eno ga je, da. Ovo je ovdje malo. Toliko za ovo uključenje.